X'ektib rajt dan l-aħħar rajt xi ktieb bil-Malti? Xi kultant naqra daqsxejn il-Bibbja dik biss li naqra. Bonġu, Xanna. jiena Raxel. U jinsam. U llum jum dinji tal-ktieb, id-drittijiet u jum il-libreriji. Ktieb kemm jekk e-book, audiobook jew inkella printjat jista' jservi ta' kumpanija u tal-im. U kont taf li l-literatura Maltija mhux bil-fors tfisser ktieb bil-Malti, kull sena jiġu pubblikati miet ta' kodba f'Malta, kemm bil-Malti u anke bl-Ingliż. Srats Maltese and English books too. Illum ġejna l-belt ħamurru naraw naqra n-nies jaħsbu dwar il-letteratura Maltija u ntuhom il-kodba wkoll. Din hija inizjattiva tal-Kunsill Nazzjonali tat-Ktieb u Love in Malta. Tlaqna sew. Tlaqna. X'inhu l-aħħar ktieb li qrajt? Nasib meta kont sekondarja ta' Meta kont fl-iskoli, imma. With my stepdaughter, Royal, about obviously kid stories, and it was nice. She makes me love books because she loves them a lot, so. Issemmi li xi awturi u poeta favorit tiegħek? Trefer Zara. Alright, ħanti ktieb għat-tifel. L-aħħar ktieb li qrajt? Moddija ta' żmien. Palissa tgħidlix minn kitbu ma naqra kont bajjina. Qabel rari kont issib bil-Malta ta' mal-lum issib ħafna. Hi, can I ask you a question please? Sinjura taqra bil-Malti inti. I used to read the Maltese books that you were assigned at school, obviously. There was Salib tal-Fidda, you know, the usual ones. Incidentally, my brother is in Lapis. Lombardi, jek dawk il-artisti munu Maltin li fuq xi romanzi. For sharing your story with us, we want to share a story with you. And we have a children's book that I think your children will enjoy. Meta titla x-xemx ta' Giuseppe Equalini, Giuseppe Kuti jismu. Bil-Malti inħobb jien ħafna ta' Wentu, Rozi u daw l-affarijiet hekk. ilu da, dwar fil-fortezza kien jismu. Ħanti ktieb tal-li oġbok tipparteċipa. Iva, grazzi. Sax ħanti ktieb vera tajjeb ir-roti daret dawra kważi sħiħa ta' Nadja Mifsud. Nissuġġerilek taqraħax vera ktieb tajjeb, rajtu u tal-ġeb. You read anything in Maltese ever? Not not frequently. Taqra kodba bil-Malti. Vera x'inhu l-aħħar ktieb li qrajt? Ma niftakarx kont dajra l-iskola. First of all, what's the last book you read? It's been quite some time. The thing, the Maltese language has to be kept alive because I heard that English is spreading all over and everywhere. Le, ma tridx, nistaqsik dwar il-letteratura Maltija. Alright. X'inhu l-aħħar ktieb li qrajt bil-Malti? Strina, Raġel Bilaqal. Raġel Bilaqal. Ta' Marco Falsum, l-istorja. Tajba ħafna. Maybe to boost your Maltese reading, I can give you a Maltese book by Emmanuel Mifsud. Alright, sinjur, ħantik ktieb biex tkun tista' tkompli taqra. Fidejk, l-ewwel wieħed. La ħantik dan il-ktieb tal jogħġbok tipparteċipa x'edin hawn biex nippromovu l-kodba u tkun tista' tieħed daycare jew l-iskola biex ikollhom ktieb ieħor bil-Malti. Naħseb li bħalissa jekk għandek tagħmel att rivoluzzjonarju li taqra ktieb. Yeah, in fact, I'm actually reading a book, Mill-Manifest tal-Killer of College Cambridge. Really? Yes. Naħseb li stajt irrelata u l-fatt li taħdem fil-ġurnaliżmu u qed taqra dan il-ktieb għax huwa ktieb anarkiku ħafna. Exactly, History of Anarchy. It's super cool. I didn't know anything about it actually. Ija, jiena bħalissa qed naqra The Confectioner's Daughter ta' Ludrovnik. How was it? Tajjeb ħafna, il-karattru u hija kważi fuq matriarkija li huma vera reżiljenti u jirnexxielhom iwaslu l-business tal-familja l-qudiem. Vera qed nieħu gost naqrah. Iva. Romanzi, poeżiji, novelli, għandna letteratura mżewqa ġmiela. Issa kull ma jifdal hu li tiftħu l-ktieb u taqraw.